Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Dayta ati OIC Part 2. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ayos, andan plat ko. Saan unay narigat? Nakasala na may tuloy di Part 1 na. Dahil si mananti ko nak. Ang damot Part 2 titugilat. Anya katikas tiyo sakit na yan. Ay, uray, tawan pa ni Rosa. Mabalin ko pa nga iridat. Iso nga ilad ko pa ay. Ti Rosa. Allah, katituloy mo lang tatagid na, Dom. Kunak na mabayag ka pa sa ilad ko kumabiait. Win ka di. Saan na nakabarbaro kanyak dayta, Dom? Sige ka di. Madamdaman to? Ay, nasaya at tanadanon ka nakariing. Nakasaritak ni Inabeba nga apong ni Banay. Dakil ti parikot na. Apay, ada nagpanggap amang rape ken kwa na. Ay sus, anyamot amang rape nga ibagbagamon. Asino kumamot imang rape ken kwa na? Itikas jay nga edad na. Ay na, awan pilpil yan ang iti drug addict. Pudno, nga ada pa kayo na igan ti droga iti parikot da. Ngamin, tay barito nga po ko na, tay ading ni Banay, natiliwanda ka no iti namin sa nyagsigsigarilyo iti mariwana. Anya? Kaya't nasawan, adda agilaklako iti mariwana wan no maiparit a droga dito nagbugsutan. Kaya't nasawan, saan ang drug-free barangay iti nagbugsutan? Kitaam may sadayta kadagiti kaluklok sa ulaunay ni tatang nga aramid. Tamang dadaal iti biyag dagiti agtutubo. Wine, urisak mo na. Pagugustok ayamot na ito. Bitay kumakat ti dusa dagiti napakla na drug lord tapno maminggada. Saan aga po tanagrigat ti biyag ita kapot pandemya. Kat isumutan ti rason da nga garamit iti dakes sa panglakaganda. Ano ti mabalin nga aramiday? Tapno saan ka ngagbisin iti panahon ti pandemya? Wan, open mo ti panagkanak dito nagbugsutan. Ken mayat pa dito pagsapulan makan, ado ti gumatang. No, adda may gatang. Adda, ado mo tagiti ada kortana. Wan matkit di Nala, si kanti makam mo, Dom. Sinalbag dagitan. Kasolsolbar ti topada, droga manay. Gapot ka na yun a lockdown, kas kada GCQ, kas kada ECQ, kan MECQ, kan anya pa'y dita.
Gapo iti ado a restriction nga ipapaulog da, adot agbisin. Dayta ti may sarason da. Anya nga ikano ti aramiden da, no di mangipamuspusan iti pagbiag da. Nga oray aglabsigdan kasta. Awan nga tan sa bali ang mapanunot da Day tamot ti ringat na ita. Sana mapanunot ti gobyerno na ita. Naimbag ko no maitad da nga rodmat amin akasapulan dagiti malakdown. Saan? Tagpatinggan to lang iti mano a sardinas. Mano kilo a bagas, asukar, ken noodles. Adamot intad da sa nga ribo kadag iti na-lockdown. Gapo iti isikyaw. Mano mo langan day tangay. No mano day ti may sa pamilya, ay awan Grabe talaga, ti mading epekto na iti a COVID. Saan lang nga nagapot sakit a COVID? No di kat gapo iti biseng. Napanan ni Rosa. Nagrubatak mo tayong tamapanak i opisina ti barangay. Sana basta parikot na ito. May parit a droga na ito. Sigurado nga adaman kontak da ni tinagbugsutan. Mangkarkarit at talaga na iti awanan bain. Amo na siguro nga awan ni tata. Kas ka na iti nagtutupada. Kaya mo da o kailangan kanya. Day tati kalabidot da. Lumagas ka pa, tano tukoy, tamang ishot ka. Adamot sa nga ilim, Mang Toro. Awen, taga-kabisera naman asigod a kaadalak idi high school. Aya, Ala na, mangitagay ka. Adda pulutan mi nga imbaliktad a karnet nuang. mayat Isa ka ba, paray? Daytaman. Mangitagayak man nga rod ken ramanak tapulutan nyo. Awen na. Nabayagan na sa anak-anak karaman iti kasta pulutan. Aday tanay, tagay mo, okoy. Agyamanak. Naglamuyo to na ama. State side ko naman, okoy. Nagmayat ti panagayos na iti karabakob. Sige, raman ang matating baliktad. Kat na adamat sa babuti pinapaitan dita. Sige, uray tawan jutik no rabi. Ginumak nga rod Anyat ko nam turo, mangiruwar ka iti motorsiklam. Well, bakit? Na, pangalaam ko maiti gatang mo. Awan to pa yan, may gatang mo iti sukat ti Carson Silium. Saan na parikot dayta? Makaam mo ni Gayem Miguel. Anya? At da ngamin kat negosyo linukatan na, iji kabisera, bakit? Anya mo anigusyo? Agi deliver ka dagiti makmakan. Kasta ka day. Well, kasta ngamin ti uso itan. Tada iti nga rod pandemya, kan kanayon a lockdown. Ala ka, sige tinapatag at dakanan ti pamilyam, lakay. Uray kita bakit? Dakkel ti ganarik dito Saan ton aparikot ti makan, uray lockdown ang makabulan. Anya? Uray pa ikat agnanayonan a COVID Ay, salbag ka mo. Kaya mau ti kasta. Anyakit din, no dahi tati mapasamak. Malabdan nga rod, no di matan pumanaw dahi ta ako bed. Mapukaw to Napod nung adda COVID Ta amin matasintumas kat addadagit ta sakit nga uri di awan pa'y COVID.
Sino ka no, dagiti nasa nga ilidaaw ko eh? Mga no, COVID carrier mo, tagajay. Taga kabisira da kanumot kan. Kaadalan na idi high school o ay si Duming. Kasta. Ngamsi ka, nakitagtagay kamay. Salbag. Kasta nun, no carrier ngagpaiso na gijay. Di pa kat makaakarkan. Awan mo't nga tati adda COVID na kadakwada o ay si. Kan, narigat ka no akaptan tay mamarte. Ngamin, saan lang itirwar ti maalkoholan? Uray iti unag ti bagay. Salbag kamoy, adala maakaram, papanawon ka dito nagbugsutan. Na, papanak nga rudan nga o ay say. Paipanaw ka kadagiti taga-ospital kat ijay mo. Anya, ay sos, saan o ay si Duming? Saan ko akayat ti maikulong ken matay? Sa dapuuran adagos. Apo, nagpintasan ti kabarbaro ang motorsiklo manong toro. Ewan, banay, ading. Nakajakpat kayong sakit di manong toro. Saan mat? Ang hulogak da ito'y. Mausar ko ngamin iti baro at trabaho. Ne, imbag man ta nakastrek kayo iti trabaho yo. Kat pandemya pa'y laang. Awan, ading. Atay sumat ti oso itadaya trabaho. Anya trabaho aya? Food delivery, ading. Ay, wala. Delivery kadagiti kang runaan na kasapulan ti tao. Kas kadagiti makan. Napintas. Pudno, aday ta ti uso ita. Saanen amasapul amapan ka makikyenta. Agurder kalatan kat kaadwan na motorsiklo tar aramatan da. Husto ka unay, banay. Ket day ta tinastrek ko at trabaho. Bakit? Mangrugi akin ton bigatain. Ay, kalasaya ata. Kasi tinakunak, uray man kat agnanayon ako, babe. Tadamot yung trabaho. Ay, madiday ta nga ibagbagam lakay. Taado kanon tinatay, gapo iti day ta a virus. Numaminsan bakit nakurang ti pamatik? Anya? Kan may sa, no talaga nagtanganan ti gadang, saan mo na maliklikan pa'y. Tamatay mo't amin na tao. Awan bumato ako na da. Anya nga Duming, kumusta ti barangay? Damdamagan ni tatang mo, iti nag-video call kami. Mayat asaan nanang. Anya? Kalpasan anatiliw dagiti nagtutupada. Ito, adamanan madi adamag. Anda ka no dagiti maatap nga agtutubo nga aramat iti marihuana wano siya bupay kit din. Anya? Asus dakasen Makaluksaw lakit din ni tatang nyo iti dayta kat ang mga nudi na matutur ti agawid. So nga godungak na madamdama, tadaawag kanyak ni Hepe. Ay sigudam dayta barok. Wala nang. No kasal, kinestrikto ni tatang may papan ka dagiti kasta kinatakais. Kastak may. Anya nga taaya tinaknakandagita at tao. Tadi dala madididigra. Wano agaripa pa nga garamit iti dakas. Amok pa yan na. Kasi tinakunak. Saan arason ti pandemya? Tapno agaramit dalatan iti kalukuan. Husto kayo na. Sana rason na ita. Ado ti tao. Adi makapanunutin iti nasayat. Gapo iti pandemya. Huwag nga ron. Anda pa lang iti nadamdamag ka nagpakamatay gapo iti COVID. Ado ti na-depress. Wano natay gapo iti depresyon. Manyakit di dati Adumot nga ron ti sabsabali. Adamag may papaniti dati COVID. Ada kanita nga aramin ti tao. Ada kanita nagtao di ti atap nga ayop. Anayakar ti tao. Manipod sina. Dagita ti makaulaw. Ngam anyaman ti pudno ka na gitoy. Sana dahi ti excuse. Tapno agaramid mo ti tao iti dakas.
nakan anauran ni Nanang Rosa. Ingkan tulay tuludanan iti karanda. Wen kan anya, sampay lang ti awan kaida na amaturog, aging gaitisan asumangpat ni tatang. Anya pa nga. Naibturak pa idi nagbati kung nagsubli ka iji Hawaii kada Uncle George. Aywan kayam, adda na ko na kano ni tatang kan Nanang. Kayat niya Uncle George, ama panak ijay uret talubulan laeng. Anya? Ay, talubulan, naging kayo ti makatawan manain. Dom, Mabalin, jakon kayak. Kasanuak man langan na awan kayo ti mabayag. Kaslaak to man la ulilan abakas di ti balaya. anya? Danag mo na ya bakit? Adot kwartak. Antoy. Mapankag shopping. Katgatangam amin na kayat mo. Igatangam mo tindag iti ubing. Mas daawak at talaga ken katuro. Agi-deliver laang iti makmakan ti trabaho ngam. Nagtakal tiyaw awat mo kanya kakwarta. Di mo pa'y kayat. Kayat ko Angam, saan nga ta nagtaod iti kalukwan da ito yung kwarta? Isus, nagadula ka din asa umaya. Ikan ka lang harudan iti kwarta, madupel at masaw. Sige. Tagsasarak kami man kadag iti barkadak. Painumak manida. Burarugak ida iti arak, tadida kat kancaw kanyak. Sige, kakatwat. Tagay. Adot kortak. Nabarkap kayo, Marituro. Gusto daytan. Nagkunaan na bartek. An kamat kagdanak ba na kagdanak? Adot kortak. Kaya ka bayadan ti mainom kan mapulutan mo eh. Kortar kan toro, kan bayadan mamilir tap to pa ikaw. Oo na, tata. Sige, ulit. Hindi ka tanong. Adtoy. Adto ba na? Adtoy. Ala. Mangtad ka kit din iti mainom ken pulutan. Adto ti korta. Ituloy mi ba iti aginom? Wen OIC. Kasta unay na bartag da. Nakararewawa da nga rodan. Nagloko na gidyayan na tattao. Owen nga rod. Ibagbagak manumot ni Banay. Nga uston ngam binugkawan ni Turo ti balasang. O sige, mangayab ka man iti kadumatanod na mapantayo pagawidan nida. Adda ni Agoy. Kunibasyong di terwar. OIC. Sige, mapantayan. Nalabsan yung samot ten, katuraw. Nasaysayat sa nagawin kayon. Sino ka kumaita, mang diktar ka na kami? Ganun sa kwarta kami, tininom may. Awan dayaw mo mang turaw. Ay sus. Anyaya ti kayat mo panang dayaw ko kan ka. Ala, kagawad dumeng. Ang saan mo kumamata pagkarit, tikin na OIC, chairman. Kunakmat nga gawid kayon. Saan nyok man ng orayan ang mga yabak iti polis? Polis? Daya basol may, papulis na kami. Mabuto nga nagiti mayagata, tan nakaariwawa kayo. Kan nalausan ti bartek yaw. Kas itinako na. Adot kwartak. Iso nga uminuma, kagingat kay kayat ko. Okay. Ganun tuming, nakablaman. Kasta, ha? Mabilang, tawagak ni patrolman, umay dangaro dito. Kaya, nay. Esos, butang yun na ya. Delikado. Awang basol tayo, tapno tiliwan na tayo. Patrolman. Wayne. Dua ti violation na kita,
Maiparit ka giinom iti store kan nabartakdan. Oo, sir. Urahin na kayo. Bye. Ay, papantayin to, bro. Tayo, ay, So, ka daw. wal magkakagawa doon Nagbalin ka lang ang OI si Jermot. Kung na masino ka na. Aglablabas ka namang toro. Hoy. Tanod. Yag mo tapusas man na tiyan mo kong. Sana sakti karkarita mang toro, ha? Ay, Sige. darom ka dumay. Illegal na ito yung araramidam. Illegal. Naghanap mo na. Imbes kumasa naman mo na may saka pusher. Natiliwan ka lang arodan. Gapo iti imot mo amano sa City Cebu. Salbak ka. Bagay tinagan mo aturaw. Ano na? Nakaturog ak matay. Saan ako na nakapanig yung barangay office? Litan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.